تماشاوانê Xenî TV dema xweş be, hêvî dikim rewşa we baş bi divê xelekê de hin mijarên wilo cihê reng û taybet hene. Li gel hev em ê binirxînin û rexne jî bikin û qehwa xwe jî vexwin. Kerem kin. Derbarê bûyera kuştina İsmaîl Heniyê serokê Hemasê bûyer çawa çêbû, çawa hat kuştin li Tehranê, çi encamên wê çi bin bersiva Îranê wê çi bi. Ev rewşa hanê di navbera İsraîl û Îranê rewşa rojhilata navîn ev mijarê han tev û li mijarên wilo biçekî cida ne. Ez têdî zêde naaxivim lê tiştê ez dixwazim derbarê vê meselehanê de ez bêjim ku gerek bibe îşaretekî baş, zengilekî baş, zengilê alarmê ji bo Cemîl Bayik ku cihê xwe wilo zêde wilo xweş nekir li Tehranê li cem Îranê. Roj wê bê ku yanî di qapanê de İsmaîl Heniye û Hemas ji PKK girîngtir e ser gelek asteya. Çawa Tehran kerta İsmaîl Heniye şewitand û avêt, wê roj wê bê dor were li ser Cemîl Bayik jî. Bere Cemîl Bayik heqxwase pişta xwe bi Îranê û bi Tehranê û bi rejîma Îranê pişta xwe wilo pir germ neke yanî. Ev tiştekî wilo min dixwest ez bêjim. A di duwa girêdayî vê meselehanê ku îdî wilo hingî PKK dilê gelê Kurd êşandiye, hingî PKK civaka Kurd êşandiye, gelek kes li ser social medya nivisandibûn yanî îro dora İsmaîl Heniye bû, kengî dora Cemîl Bayik. Heqê gelê Kurd heye ku bê jî bêje. Ku ji ber çi? Ji ber ku PKK di dîroka xwe de, di rojeva xwe de, di heta vê kêlîgahanê rewşa gelê Kurd hingî cinayet û tiştên nebaş kirî di heqê gelê Kurd e aqûbetekî wekî a İsmaîl Heniye gelek kesa, gelek Kurda û Kurdên welatxwarêz aqûbeta İsmaîl Heniye ji Cemîl Bayik re xwest. Baş e ev aqûbet bê neyê îro sibe ev mijarekî din e lê av jê balkêştir cînayetekî çêbû yanî ev niha em li gel İsmaîl Heniye bin nelgel wî bin û em nelgel wî ne û em li ez bixwe yanî ez li dijî Hemasê me û kiryarên Hemasê li Filistînê ez li dijim, kiryarên Hemasê û têkiliya hereketa Hemasê tevgera Hemasê bi rejîma Îranê re ez li dijim, têkilî û kiryarên tevgera Hemasê bi rejîma Tirkî ez li dijim. Ev êya zelal. Lê însanekî wilo were kuştin, were soykastkirin yanî yanî nexweş e. Ewî xwe anî vî halê hane. Ez nabêjim yanî qenc û xweş kir yanî. Ana kesê xwebînê vê halê hane yanî mere şirove dike. Derbarê vê bûyera hanê PKK bêdeng bû, HDP bêdeng bû. Min nedît. Eger we dîtibe hûn dikarin ji mir bêjin ava PKK daxuyanî dirxistiye û İsraîl şermezar kiriye. Hevayê HDP û Dem Partî û Dew Partî û Çeqilmaz Partî ava daxuyanî dirxistiye û İsraîl şermezar kirî. Dewleta Tirk rewşa dewleta Tirk tê naskirin lê rêxistina PKK
من دید ایکو لگوری آکپه و لگوری دولتا ترکولو خوش بو يعني لگوری وان ولو لخوشا دولتا ترک چو دا خویانیا صلاح الدين دمرتاش بخطأ دستيوي وبهن فوتو و بيت اشتهاني شرمزار كرن بي جناية هاني شرمزار كرن آبوچي گرولال بون نما زانين چاوا بهانه آبوچي دهندر ده صلاح الدين دمرتاش ذاتن خاين اعلان کرنه ما بريجي بحسا بمسألة هاني مال پارا ليكولين مال پارا استخباراتا بگكي آجمي البايق صلاح الدين دمرتاش وكي خاينكي وكي اعترافچيكي چماش برگو صلاح الدين دمرتاش گوتو بو ام نما بوتين زير جا اپو چه دكن ام نما بو نه يعني نزير از حشاي حضور و از بوتكي جي حرية جي اپور چناك از چه بوتا جا اپور چه بكم اپو چه كريه حياك از بوتا جر چه بكم از بوتكي كريبش از چناك جا تو زير جبركو هندا خيانيين صلاح الدين دمرتاش دمديا تركده فككوي كرخاين وللروشة ابونا نرنكو روشة اعتراف چيايه لما دبيجز خصمتا دولتا ترك بكم وديد لسر فروكي بزمان تركي كنت اشكنجل من هادي كرن لبيشيا محكمة بيشتي 6 ماه 7 ماه قرتن دبيجت اشكنجل من هادي كرن وأز إفادة خود دم وليبورين خوش دايجي عسكري ترك خواست ودايجي عسكري ترك جي مالبات عسكري ترك وكي يعني مالبات الشهيدة دان يعني قوتن عسكري ترك وكي شهيدة إعلان كرن أفهمو أف روشاهاني وإشكنجلي نهاتي كرن باشا آبو أگر إشكنجلي بهاتانا كرنا ويچ بكرانا او işkenceye ku Yıldırım Merkit و Şahin Dönmez dîtin او işkenceye 12 Eylül'e de zindana girtiyen PKK dîtin apo بدîtana ve apo çu bikrana yani ve cilê xweş xwe kirana xwe tezî bikirana ji xwe zata xwe tezî kiriye ji Selaheddîn Demirtaş berxwedanvanekî mezin tekoşerekî mezin şoreşgerekî mezin e li hemberî apo اگر مره مقایسه بکن مره به آبو بپیده صلاح الدین دمرتاش یعنی عالی سیاسی به عالی انسانی به وکی سرساغیش گل فلسطینی رشاند سرساغیش مالباتا اسماعیل هنیه رشاند و ابو یراهانی شرمزار کرد امپیر امنه پیر امجارکی دن بس هلوستا جدا ji PKK, ji HDP û ji nizanim çi piştî daxuyaniya Selaheddîn Demirtaş kesek ji medya PKK êrişî selho nekir. Negot te çima wilo kir û ey xanet û ma tu Hemas naz nakî ma ne Hemas li Efrînê nizanim çi dikin. Van hovên han, van bêhişê han nabêjin ku PKK ده حمبيزا إيراني دي رجيم إيراني كو آليكاري ودستكي ده إخوان المسلمين ده حماسي ده حمو حركة إسلام سياسي إيه ده كردستان باشور ده إيه ده لأوبوزيسيونا سوري ده إيران بشتگيري أوان ده أف نابينن كو PKK وإخوان المسلمين وحماس عيني سنجري دنا سنجرة إيراني أف نابين محوري مقاومة وكي أو نابي بيتشبو أو روشلاتي إيكو فنا كرد خص بن كنترولا بكي عبد الله حجاب إيه من اللي قال محوري مقاومة جي كي إيران وطروخة أوبوزيسيونا إيراني جي دحسيبه نویسکار و سیاستمدار و خو أوبوزيسيونا إيراني جي دحسيبه ولقى محوري مقاومة أو عبد الله حجاب كو بارتي ديمقراط ويجب
ويج بارتي قوتان ونها شخور يا كورتيل مرتيلي بكيكي دخو بردد تشو بردتي وش بكيكي مزدد وش بكيكي خوش كده يعني وكي باكوريا قوتي دبر سكتر ببرهر محوري مقاومات لي بيروز به هل وسط صلاح الدين دمرتاش هل وستكي جدا وهل وستكي بالكش وأز دبيم قي أجر ننهابه دمين بيش ده وبرسوا بكيكي ودام بارتي ودو بارتي وشقل ماس بارتي اللي هم بري بي ويزيده بدبكو صلاح الدين دمرتاش هناك هل وستن دن اي جداج بكيكي اي نوكي بكيكي نوكي مديا بكيكي اوكي بكيكي نها بكيكي مديا خود تشتكي ود دراستيا خود تشتكي دنا يعني دمديا خود حموكس دك خاين وهوالي ميتي وبدزي بميتير الرودني ازي بحصا في مجارهاني بكم لي يعني صلاح الدين دمرتاش نها قواسه جو بكيكي ولو از قطبيه حسابي ويجي حنا ترسل يعني ترسل الجميع حقيبي هي بشكل جبركو بكيكي شعبي حموكا ساش كاندي وشعبي ويجي كاندي الويجي خستن شاول عثمان بايدا مرخصتن لبلدية ديار بكر دي الويجي خستن لأوروبا اللي خستن تونا لبلدية ديار بكر لدسلدورف صلاح الدين دمرتاش شعبي ويجي كاندن ويدان بر بوكسو وبعنا بأمر وتعليماته جميل بايك هلوستاوي بشكيولو بالا مكشان وبشكيولو بوزي خابوتشيا فرقات اف الخوشا مهات براستي نجبركو از لقل هلوستاوي لهما قولو كي خابوتشيا ولو تعذيبك وشرمزارك وسر بشتي بقلي بينا هلبت ولو الخوشا مروتي از gelek caran li ser kanala xwe ya YouTubeê dibînim ev apoçiyên nezan wilo bi ehmeqî ya xwe li ehmeqiyê jî datînin yanî û tu xizmeta mîtê dikî û tu pera ji mîtê distînî û tu nizanim çi û nizanim çi ye me gelek cara gotiye yanî ez ê dubare bikim xem nake yanî belkî biçek fêm bikin yanî ê ku pere ji dewleta Tirk distîne apoçî ne دم بارتي ودو بارتي معاشي خواج دولة تركسين ايكو آبود باريز خارناوي تندرستياوي جليوي نانو آواوي يعني نا مال باطاوي دولة تركه باش يابو اگر از هوشنگ اوسي مثال از بجم اف 13 ساله me از رخنا لپککی دیکم 13 سال اگر از حوالی میته با ما حوالی حساب ماکینه حسابش مر لازمه اگر 13 ساله از رخنا لپککی دیکم برزانی جمر $1000 بشاندانا می جمر $1000 بشاندانا از گرک از ماما مليونير تاني سر في آستهانه يعني اگر براستی هوشنگوسي براج ج دولتا ترك دستينين ها قصر وقناغي من شيبانا ابارتمنت من وكي زبير عيدار وكي رمزي وكي ابي اف كرتيل خوري كل جنب كيد شغلا قالك نهاز شيبنا از خاني كي دمن لبلجيكا ما ج دولتا بلجيكي كريدي ستاندي وهر ما از كريديا في خاني عاني ديم اگر تشتكي ولو بنايكو دچن لجم پککی و پشتی اف خالی سریع دموکراتیک لروجاوا همو بونو ملیونیر من پره بخواستم منی پره جم پککی چی بکره دما پککی فقیر بوشی پره بندسته مده چوده هاتن ما قرشک نبر زادن پککی لتشتکل سر مد تثبیت بکرانا خوارنا پره و زود بگوتانا اجاش خور الوان بنرن کی نها پراج دولت ترک دستینو کی پراد دولت ترک يعني ما باليش يقول از ديسا دوباره دكم PKK بدل عسكرية صبري أوكدا مظفر آياتا وهناك باريزارين آبو وهناك كسندن PKK بردا دولتي جبوكو بدل عسكري جبوكو نچن عسكرية ومظفر نابي بيشي صبري عسكرية خوشي تبايي كرو وپرجي بسرده
دا دولة دا ترك بو شو يعني تشتينو مزجينيا ملوى باكوري مزجينيا ملوى نها PKK وميتين ترك لأوروبا ديسا مذاكرة ديسا هفديتنين وان دست بيكري از هیوی دیکم کو بگیجه انجامکی بگیجه انجامکی دبلکی امجی پککی خلاص اب مثلا هاني بچی شکلی بچی شوازی ور چاره سر کرن ما علاقت ناکه ام وکی روج آوایی کردین روجاوا وکی کردین باشور هما بچی شکلی به چاره سری لباکر چه به خولی سریا دموکراتیک به بنیشت دموکراتیک به چی بیشن یعنی چه بچی شوازی به خمناکه لوان پیروز به برا هفديتني خب هفر بيك بينن لبروكسل رودنين لزافنتم رودنين لكل رودنين لأوسلو رودنين لألمانيا رودنين خمناكه زبير دناف دبه رمزي دناف دبه فناوي بيچي آدم أزن دناف دبه مظلوم آمد دناف دبه كي دناف دبه خمناك نها PKK لگوری انفرماسیونی گهاشت نمه دیسا بمیتر رودنه باشه اون بمیتر رودنه رونه تشتكي باشه يعني اون دو خوازن في مثلا هاني چاره سر بنون رودنه نب كيف اخو رودنه بأمر وتعليمات قنديله ودولة ترك اون رودنه بمیتره باشه حشي حضور هو افچگو خارنه كوند بخلقه دكن حواله ميته اگر اون بمیتر رودنه ون به وکی PKK وکی تفگرا آزادیه و تفگرا نزانم چه دچن به استخبارات دولت تا ترک رودنین جبو مسئله خواه سیاسی کا پلانه کا به اون کون سر چل آخون اون سر چل هف ناکن و چل سر وال سر چل هف کریه ون شما کردا دکن خاین ون شما کردا دکن حواله میته اگر ون دو سالین 10,000 10,010 10,011 10,012 به میتیر اون رودنین و 10,024 دیسا و هفدی تنین خو مذاکره این خو و دست کری يعني اون شما خلقی رش دکن اون شما کراسن خو لخلقی دکن کی رخنل و بکه تو چقای سی پراش میته دستینی تو چه نزانم چه بیناموس به شرفسز اف گوتنین که آپول شامه دو گوتی اوی دو کومنتارا اوجا جا او نزانن بی او يعني هنگي خلقه دكن شرفسز و بیناموس شخوا آپو و PKK شرف و ناموس بوان نهشتی يعني وهما جوان هي حمو كس وكوانا وان گوتنی هان گوتنی ارزان گوتنی نظم اجدیولا مان رخنین هان تيخن مجي وقتيد بفكرن بيجن بلكي افتشتي هوشنك سري سدي بينجي راست سري سدي شست هفته سینه راست هفته راست ولو بچه بیم نه آجانی ای خانت خاین یا ده حطات في حالي يعني ونولو بمينن وبرا PKK يعني ميتيش خور لدقنجك منجك بلجيكا واسكندنافيا بيجيجن هفدوش خور كالا بچه بحثو از دزانم يعني PKK وميت لهب بكن ويلسر كردا بهبدك ويتشوا لهب كرناوان بلانيوان كل دجي كردستان عراقي لدجي روجاوای کوردستانی لدیجی باوقوری کوردستانی لسر ملحف کرنه خال و خوارجه لسر ملحف کرنه جمجده خال و خوارجه خال از دولت ترک و خوارجی وان سروک خابو لسر گلی کرد و دوزا گلی کرد لحف کرنه کاجا حیاک و کنگی آبوچی بیر ببین و به مثلا هانه فهمک
ام دیسا وگرین جم برز جمیل بایک و لیستیا کج ریوبریا پککیا اوروبا رشاندی مبريجي بحثا في مثلا هاني كريه زي ديسا بحث بكم از ديسا دوباره جي بكم خمناك جبركو فايدتي هي جبو زبير عيدار رمزي كارتال آدم أوزون نوليفر كوتش جنول تپه مظلوم آمد و اف برپرسين بيدي وما يدي في كل الأوروبا جي هي ون حمو برپرسيار ناوي و فوتوي و انفرماسيوني لسروا حمو درباري في مجارة هاني مجارة ليستيا 16 کسا اف از رسمي دیسا جارك و دو جار از دوباره دکم از دبیجم تلیا یکی جوان کسی هانه هوشنگ دناو ده لی اف 16 کسی هانه ایکو پککه رخنه دک به بلگه به اسلوب به منطق به سویه به اخلاق پککه رخنه دکن و اف مافی می و ون مجبورن وان رخنه هان قبول بکن ون قبول جینکن برسفه کی ترورانه اوان تعلیماتی کشور شاندیه جمیل بایک کلیا یکی جوان ویلیسته هانی خوین بوه ون برپرسیار جبو برز جمیل بایک بنا برز اگر براستی آرمان جاته کرد و کردستان بانا خم ناکه ده سرید و هوشنگ و اف 16 کسی هانی ورمه بکش ورمه تصفیه بک خم ناک اگر ارمان جاته کمارا دموکراتیک و نتویا دموکراتیک ده هندره ترکیه دو تواره کردا بکشش بو خاطره ت دولت ترک بک دموکراتیک تراب تصفیه اروپا چه بکه یعنی تی برسیبه کی ولو ببینه تبرسبه کی ولو تی ببینه ته حیات خودت ندیدی افری خصنا کتل سر خوینا و ویری خصنی و کدا ویری خصنی ته دجی اف تعلیمات کتشاندیش اروپا ره خوزیاج مالا خودیره کجبو آرمانجه کی باش بانا دریا کرد و کردستانی دبانا دریا سرخبون و آزادی دبانا جو سرخبون و آزادی برومتر نینه دوی ریا هانی دبانا خم ناکه و به 10,000 کردا کشت 16 کسیدن 106 کسیدن اوجی بردوی ریا هانی دبن لی ریا و نریا رزگاریا کردستانی که مره بیجه يعني حق كري وانا حمو خاين وين ريا رزقاريا كردستاني دنا جبو وين دولتها ترك بكن ديمقراطيزه بكن وچو چيروك ميروك خندق كاوچه بالصدا بحزارة خورتي كرد هاتن تصفية كرنا كسك جوار نكو جبوچه هلا بري بهانه هبو وفقير انور عطا ده حشته و چاراده کشت و دگو جبو کردستانی و وانا خاینن و وانا ایخانت و وانا نزانم چه و چتین گنگر کشت و دگو ام ریا کردستانی و وانا نزانم لدجی مد سکنن و ناخوازن تفگر آزادی کردستانی رزگار بکو لدجی رزگاریا کردستانی بریم ده استراتیجیت ده کردستان نمایی ده استراتیجیت آزادی گلی کرد و 4 پرچه کردستانی ده نمایی سبینی رو ایواره تو کرده حمود که خاین و با ارمان جاتت به اصرار و به عناد دموکراتیزه کرنا ترکیه و کمارا دموکراتیک نتویا دموکراتیک و جاتت سرده تراب تعلیمات بشینه جبو خلکه چافسوری خلکه بکن وان تهدید بکنیان وان تصفیه بکنیان وان وندا بکنیان وان بیدن بکن تی برسیبه کیولو ببینه يعني ام ند صالح 1984 دنا ام ده 1024 دنا جوالات اوروبا وجو كردا تي برسيبه كي ولو وجري خصناته
تي برسفك يولو ببينه تي ولو يعني ماتماي ببينه اف چاواچي بو ديجا هايش خو هبه و اف بلانا هاني بسكري اف تشينا بتراب بميتين لبروكسل والولايات الاوروبا بميتين رونه وتراب جا امر وتعليمات باش ينجبوا خلكي تهديد بكن شعب سوري الوان بكن وخلكي تروريزه بكن وكردا كرمينال بكن اف هشياري وزلال وديركت اف چند جار از دبيجم برسوش PKK يعني نابجن نابجن اري لي دهندر ده رمزي وزبير وابدن و اف چوب و گليش ولدورا PKK آمد دجله و مدني فرحو افي كود مديا واند لناف خود مثلا هاني بي مجول دبن يعني بدزيو بس تاوانو او چاوان تشتين هان ديجيجو خوشنگ ديجيج اف هشياري جي جميل بايكر هشياري جي كادرو رخصتين PKK رخصنا PKK اوروباشي شو مظلوم آمد جيره حوالي مظلوم از راستی دبيجم اگر تو جخوا باوره کو بالراستی اف رخصنا تتيديه رخصنا رزگاریا کردستانه و جبو رزگاریا کردستانه استراتیجی صميمي جدل ججان ج ایدئولوژی ج پراکتیک د ریا رزگاریا کردستانه دی وکی بره وکی سالين حشتي خمناك ور ما بكش وخينا مجيبه ليه نهي جاي دبيت تلهم بري جميل بايك بسكنه تبيج هوا الجمعة يعني آرمان جين ما استراتيجية ما خوستك من نهي جاي مهرن شعب سوري خلقي بكن نهي جاي مهرن دستونقي خلقي بشكينن نهي جاي مهرن خلقي وندا بكن نهي جاي مزاروكي خلقي سيوي بكن نهي جاي اف كادروين PKK بچكي هشي خوتي خنسري خوزياج مالا خودير بالراستي اگر دريا رزگاريا كردستاني ده خودي وكيلي من و ازيب خو هرب جم PKK بجم PKK كرم بك عيني وكي هلبستا فايق بجاق خوينا ما اگر هات فروتن بي بكرن كردستان خمناك لين نهي جاي كومارا ديمقراطيك ونتويا ديمقراطيك ونهرن دستي خوتي خنا تصفية انسانا ونهرن انسانا بكوشن بشكل خبقر PKK چی شو تخوازه PKK چی ما ون تخوازه ون حمو ون بفن تروریست حمو و كرمينال بك وبابج زندانا وجميل بايك شخر القديلة خرونه والجمع اطلاعات وميته ورابع تشتن يعني وين حقي وهي وين جميل بايك ربيجنا ده مسألة هاني ده مسألة تروري ده مسألة كرمينال ده مسألة جنايات هذا وجوان جو PKK بيجن ام شورش گرن ام نه تروریستن ام هاتن جبو رزگاریا کردستانه ام دجمنا بکن ام نه یکی کو راب رخنا PKK بکمارن وی چاف سوري لي بكن قفاله بكون تهديد بكن وي برافينن وي بكوشن اديب قيب مسألة هاني زلال مجهب دو فعمكر وحوجتناك از جار اكيدن دوباره بكم ابا خافتني هاني اي بزماني كردي اجور بيجم تين ترجمة كرن زماني هولندي زماني ألماني زماني إنجليزي زماني فرنسي ودتش جالين پیوندی دار بش بکن ناز بکن ام ده سالا 1024 دنه ام نه ده سالا 1984 و 85 دنه کون راحت ترور خو خلقی بکجن و خرج جور بیج تلیلیا بکن و شاباشش بکن نه منشاش حسابي گلکی شاشه برز جمیل بای اگر ته انفرماسیون خو و آگاهی خو یکی وک آمدش لو مدنی فرحو دستینه تگلکی شاش های خوش خوبین های خوش رخصنا خوبین و وان تشتن ترورانه و کرمینال لسر عرض اوروبا بری تذكر نها تنما كاربك بك بجربين بك
و تê bersivê bibîne. Di medya PKK de û di berê jî û niha salvegera komkujî û genocîda ku li Şengalê çêbû pir istismar dikin. Vê mesela hanê û hinek arman jî xwe pêk anîn. PKK çima wilo serê xwe hişk kiriye di çîroka Şengalê eynî wekî meseleyê Tirk a. Felsefeya Tirk a, felsefeya toranîzmê, felsefeya toranîzm û kemalîzm çi bû ku cihê eskerê Tirk nigî wî bigêje û eskerê Tirk lê were kuştin ew dibe erdê Tirk a. PKK jî bi mantiqê hanê bi vê felsefeya toranîzmê nêzîkî Kurda dibe. Li Qamişlo me şehîd da, li Dêrikê me şehîd da, ne em bana wê Daeş namusa we nizam çi bikirana ji war. Kurd jî wilo bi nezanî, bi ehmeqî, bi cehalet bawer dikin. Kurdê Rojavayê Kurdistanê ji xwe re nabêjin ne ji me bana PKK ne tiştek bû, me PKK kir PKK, vê bîra vê meselê nabin. Dibin PKK dibin ne ji me bana me Daeş we nizam çi bikirana. Tevê xizmeta hanê kir, tevê welatparêziya hanê kir, dibin ê bes. PKK dev ji Şengalê bernade. Wê bi zorî derkeve. Wê derkeve. PKK wê Şengalê de nemîne. Çima heta niha wilo li ber xwe dide û pir istismar dike çîroka Şengalê û trajêdiya gelê me Êzidî û êrişî QADP û malbata Barzanî û êrişî wan dike wilo bi şêwekî hovane kirêt û wilo faşîst. û gelek Êzidî jî hatine xapandin û bûne yanî lewlewa wan li tiştê PKK dubare dikin. Pê hatine xapandin. Ne xwedî helwestekî wilo em bêjin ne PDK ne PKK lê helwestekî serbixwe ku Êzidiya biparêzin. Na, dibe em Êzidî ne. Gelek kes ji wan lê li tembûra xwedpiş PKK vedişêrin. Ji wan heyî PKK hetayê wan biparêz. Na. Şingal wê ji PKK rizgar bin. PKK li ber xwe dide ji ber ku PKK naxwaze Rojava wenda bike. Eger PKK ji Şingal derket, wê ji Rojava jî derket. Ev ê ji ber vê PKK ji ber ku naxwaze Rojava wenda bike, xwe li ser Şingalê kuştî. Ne ji ber ku Êzidî pir li ber dilê PKK şêrî. Ne ji ber ku Sozdar Avêsta hevala Sozdar Avêsta di nava rêveberiya PKK de xwedî şexsiyet û xwedî biryar û xwedî kesayetiyê û ji bo xatirê hevala Sozdar Avêsta wê PKK ra bi seda şervanê xwe li Şingalê bide kuştin. Na 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 na. Mesele Rojavayî. PKK naxwaze ji bo ku Rojava hebûna xwe di Rojava de biparêze, diziya xwe di Rojava de biparêze, ew ê heta dawî li Şingalê li ber xwe bide lê wê dawî têk biçe. Wê ji Şingalê were paqijkirin. Hêdî hêdî ji Silêmaniyê jî were paqijkirin. Salek bi 2 sal bi encam ev e. Encam wê bi vî rengê hanê be. Mixabin PKK heta ku li serê xwe swar tê, li kerê şeytên swar tê, biborin yanî ne ji ber tiştekî, PKK heta ku li serê xwe swar ê, dewleta Tirk tê cihê ku PKK lê ye, yanî ana dewleta Tirk çawa ku niha rêl ji Tirka re vekir li Efrînê, mixabin dibe ku rê ji Tirka vekir li Şingalê. PKK
دولتا ترک ور شنگالی و بیجه از هاو درد کبم از نما شنگالی درد کبم او عرضه من مخوین سر رجاندی و نظام چو شخواه دورین باشور کردستان ایکو PKK جی وکشیایی و دولتا ترکتی دولتا ترک نما دردی کلترا دولتا ترکی بس کی دب بهانه کی دب سبب کی دب حجت جه دولتا ترک رخصنا PKK و داویل به مسئله هانه بی داویل حبونا PKK بی لی مخابن حبونا PKK درفته دیده جه حبونا دولتا ترک آداگر کرد PKK جی داگر کری دا رخصنکی داگر کرد دولتا ترک جی رژیمه کی داگر کرد و هر دو آلین داگر کرد کواليسيونك بشارتي دناوانده هي ل باشور شردكن لأوروبا ولبروكسلجي بهاver رودنن شو امرالي كونتاكتو تيكليوان بميتير قطنبيه وسروك النوويجي لجميتيه وكيف كيفاوي وفستقو قدام اجيتو دخو تشتكي ولو عجيب هي دمديا PKK ده ما بريجي بحثه في مسألة هاني كري خمنا كم جارك يدن بحث بك تشناو يعني أبيكو آبود که مانديلاي كردا جيانا مانديلا خواندية تشتكي لسر ديروكا مانديلا تزانه نيلسون مانديلا بحثا نيلسون مانديلا دكم تيكو شر سیاست مدار سروک کمارا باشور افریقا ایبری یعنی به چه حقی تین بیوان تی مقارنه دنابرا آپو و ماندیلا دک یو آنا وقتی که ماندیلا هات گرتن گوت دیامه انگلیز خاطی که همه نزانم نیوزیلندی و مدکام استرالی تشتکی ولوگو بشتكي ولو نقول قلت از ليبورينا خواج نزانم وتخوازم خدمتا دولتا رجيما باشور افريقيا بكم بشتكي ولو نقول نيلسون مانديلا ده هندري زندانه ده وگرن و زنداناوي جديد و زندانا آپوجي بنر نيلسون مانديلا كتي گريوي برچيبونه ده هندري زندانه ده لبر خداي işkence ditiye آپو چه işkence ditiye آپو ودي دي دمال فروكي دشي قلت تيشكنجل من هاتي كرن معداتا ديش زكيتا ديش ام درمانا بدن تا اي عسكر جرد بيشا لبينا اگر درفتا كبزي خصمتا دولتا درك بكم لبيشيا محكمة بيشتي شش حفت معها لبيجي اشكنجل من نهاتي كرن كي آپو سروكي نووي اف زندانيين PKK دزانن دما هری دجوار ده işkence de dema dest pêkê de kî zindan dîtî vê mesela anê zane hemû zindanên Sûriye İranê Tirkiye qonaxa ewil ji îşkence de van çend mehê dest pêkê girtinê piştî şeş heft meha li beramberî gelê Kurd gelê Tirk gelê dinyayê apû eşkere bi zimanê Tirkî mane wedî قلت işkencel min hatî kirin
اشکره گوت باشه اف برخودانا چه حالج جعالیه تعویز و تنازلات gelek apû kir bes Nelson Mandela nekir ji aliyê zindana apû pênc stêrke we zindana Mandela dît ji aliyê ez çi bêjim îşkenceya ku Mandela dîtiye apû nedîtiye ji aliyê grevên birçîbûnê ku Mandela girtiye apû heta niha 48 saeta neketî greva birçîbûnê 24 saeta neketî greva birçîbûnê hûn çi jî dixwazin ji aliyê kuştina hevalê xwe apû bi hezara hevalê xwe kuştiye bi emr û telîmat dîrekt û nedîrekt Mandela tiştekî wilo nekirî baş ya bo kabû ji mir bêjin çi apû û Mandela digîne hevdû çi yanî bi çi heqî hûn rabin heqaretê li Mandela bikin û hûn apû dikin wek Mandela ev heqaretekî li dîrokê ye حقارتێکی لە نێلسۆن ماندێلایە کون ئاپۆ و یێ بکن ماندێلە وندی وی دکن چ ئاپۆ تشتێکی تایبەت خاپۆ تشتێکی تایبەت ون دکن سەرۆکێ نەوەوی ون وی دکن چ ئەز وەکی نویسکار وەکی لێکۆلینەر وەکی چاودێرێ سیاسی بڕاستی ئەس قبول ناکەم ون وی بکن ماندێلە ئەس قبول ناکەم ji ber ku ez yanî ون çima wilo alîgirê xwe ولو كرد حسيبن بهش ونزان وجاهل حسيبن على مدني فرحو نا نشخور نابرسه اف مديا تشيكري و آمد دجلا ونزانم كي نا بيجن نا بيجن بكه كتفيات في اسلامي هاني دك اي نويرك ابو اي تعويز وتنازلات دك ابو اي كنت بيج جامو بيركام تركي ابو اي نزانم يعني چه هشتیه کن رابن آپو لاوی عویش اون رابن می بکن نیلسون ماندیلا کسایتیه کی ناو نتوی برخودان وان تیکو شر مظلومون می بکن تبی که تمنین کرد مظلوم دوغان وکش کسای و نکارن آپو به مظلوم مقایسه بکن کوگی هاشت حتی داوی جیانا خوانی کو دگوت کردستانا سربخو آزاد ل دوی رو شاهانه ده محکمه ده مظلوم و کمال خیری جی استراتیجیا پککی تعویز ندان جی دولتا ترک لیبوری نخواستن و لهمبری تیگه آپویزم آپوچیت آپوچیلار و افتشتیحانه به سختکاری هانه خودی حلوست بون و رد کرن و نکارن آپو بوان قهرمانی هانی مقایسه بکن و جاونده چین به نیلسون ماندیلا مقایسه بکن قیون خلکی حمو ولو وقوه یعنی قی اگر ولو به اگر وصع به اف کتله پککی و انتلکتوال و روشنموان در دور پککی یا جاهلون و بهشین یا خل جهالت و بهشیه داتین لایقی خود بینن خمناک اگر لایقی خود بینن لوان پیروز اره یا بو لأوروبا بهبر رودنين ولو كردستانا باشور جي بلانچويا درتينن هزين پاراستنا گل هپگه بلانچويا شرو پفچونن برژیما داگرکر ارتشا ترک آ داگرکر نابیجن اف پنجی و شش عسکری ترک ایکود بلانچو داکتیه آپود سالا 10,000 در ناوی وان کر شهید
آبۆ لێبوورین ji dayîkê wan xwest. Hîna ji wê çaxê berî 24 sala heta roja îro ew lêbirîna hane heta roja îro di berdewam dike. Çi bîlanço derxistine bîlanço we daxuyaniya wê jî dît firokekî bê pîlot û du helîkopter heyî mal neketino du helîkopter maqeyê gerek vîdeo perçeyên wan biçûna evê ku diçil ser van perçeyê helîkoptera bêje îro nizanim pazdeh tebaxê ye 1024 mînak îro şeşê tebaxê ye û heva bi deng û va perçeyên helîkoptera dewleta Tirk me wê xistî. Ştek ku tu heye Gerîla TV nizanim Fıratı News û Stêrk TV û nizanim çi TV û Zibêr Eydar TV û Remzî Kartal TV û Medenî Ferho TV kanî hema wilo bîlançoya derdixînin du helîkopter xistine 56 esker ê dagirker kuştine û çi jî dibêjin ev gerîlayê yanî daxuyanî li ser xeta hevalê rê Xeyrî Durmuş, Kemal Pîr û Elî Çîçek û Akif Yilmaz yaw xeta çi halê çi yanî heya kengî hûn ê xelkê bixapînin PKK xwe guhert stratîjiya xwe guhert navê xwe guhert hemû tiştê xwe guhert PKK van hemû tiştê xwe guhertin û di sala heştê û yekê heştê û dua de Mazlûm û Kemal û Xeyrî û Akif Yilmaz û Elî Çîçek vana tewîz ji dewleta Tirk re nedan ev xeta ev ji ku xeta Mazlûm û Kemal û Xeyrî ev xeta Serokxapoyî ev xeta komara demokratîk e û neteweya demokratîk e xeta berxwedana apoyîzmê apoyîzm çi eleqeya apo û berxwedanê heye ji bo Xwedê berxwedana çi kirî yanî ev dere û merewê hane heya kengî van bîlançoyê hane dertînin û ji nizanim 56 cara êrişên kîmawî 64 cara êrişên nizam bi teqemenî yanî li gorî ev bîlançoyên HPG gerek niha li çiya nemîne li Kurdistanê hemû tişt qir bibin heqwasa yanî ev rêxistina ku li ser vira were ava kirin hema hejmara dibêjin û di medya derdikeve kesek nayê tune jî hesaba ji wan bixwaz bêje kanî belge ka delîl ka ser çi esasî çi neyê evan daxuyaniyê hane van bîlançoyê hane Rebenê Kurd kutleya PKK pêtê belkî ji wan bawer dikin yanî kes tinebêje çawa û çi rengî û belge tune di xeleka derbasbûyî di hefteya derbasbûyî min piçekî rexne kir normal e ez rexne bikim rexneyê ku kesên ku dev ji PKK berdan e jin û mêr piraniya rexnegêrên PKK ê ku meqale gotar nivîs pirtûk rojnivîs piraniya kesên ku dinivisînin û ew bîr û boçûn û hişmendî û helwesta rexnegerî li hemberî PKK û ezmûneya PKK piranî mêr in min pirs kir min got gelo çima jin rexne nakin yanî bi qasî ku mêr dev ji PKK berdan e jin jî dev ji PKK berdan e belkî di qatê mêrabin jî û kesê ku pir zerer û ziyan dîtiye ji PKK jin e me berê jî behsa tasfiyê behsa êş û azarên ku jina Kurd ji bin destê PKK derewên PKK xapandinê PKK dîtiye me berê jî behsa vê mesela hanê kirin xuyayê yanî xuşkên me
هەڤالên me ê ku dev ji PKK berdane hinek ji wan şopandin ev xeleka hanê û ev rexneya hanê. Ji min re bergê pirtûkekî ku li Bakurê Kurdistanê hatî çapkirin, hatî belavkirin ji weşanên weşanxaneya Doz. Ya ku vê pirtûka hanê nivîsandiye yeka apoçîkî berê ye. Dev ji tevgera xapocî berdaye û nerînê xwe helwestên xwe bîranînên xwe xistî vê pirtûka hanê û belav kiriye. Ev tiştekî bi rastî gelekî pîroz e û gelekî şoreşgerî ye û gelekî welatparêzî ye û gelekî exlaqî û însanî ye. Ji ber ku keçên Kurda ê ku di salên heştê û notî de di emrekî biçûçik de hatin xapandin û tevlî PKK bûn, aynî çîrok niha dubare dibe. Ev kesên ku li dervayê PKK ne niha li PKK dinerin gerek xwe bibînin. Xwe di salê 2024 de 2025 de bibînin bê çendîn bi sedan keçên Kurd ê di temenekî biçûk di emrekî biçûk 13, 14, 15 salî çawa PKK wan dixapîne û ev çîroka hanê, ev drama hanê, ev trajîdya hanê, trajîdya keça Kurd, jina Kurd dubare dibe. Ji bo rê li ber vê mesela hanê werî girtin yan jî piçekî kêm e, pêwîstî bi pirtûkên bi vî rengî heye. Pêwîstî bi helwestekî şoreşgerî, rexnegerî, ronaqbîrî li hemberî PKK û xapandinê PKK heye. Helwestekî bi vî rengî berî her kesî dibe jin xwe jî biparêzin, keçiyê xwe jî biparêzin, zarokên vê civakê jî biparêzin. Xuya dike ku PKK û kesên li pişt PKK wilo ew biryar stendine ku civaka Kurd qir bibin, keç û xortê Kurd qir bibin. Tiştekî ji vê jiyanê fêm neke ji birî şer û ji birî dirûşme û tiştên bi derewa û xapandina bi derewa dê û bavê Kurda bi feqîrtî, bi kezebreşî zarokê xwe mezin bikin. 13, 14, 15 salî, 17 salî jinişkî bi PKK bigê ji wan bixapîne û têxibine xasar çî ne çî şehîd namirin û şehîdê azadiyê û rizgariya Kurdistanê. Hala salê notî û salê heşteyî de tiştekî wilo hebû. Dirûşmeyekî wilo hebû. Ew jî nemaye. Lewma ez dîsa dubare dikim û ez dizanim di nava kesên ku dev ji PKK berdane gelek xwedî wekî Tirkiye gotî xwedî yetenek, xwedî dahênan, xwedî ew helwest û bîr û bûçûn û hestên kreatîv li cem wan heye. Hinek keç jî hene ez dizanim di nava PKK de ne dinivîsînin. Di nava PKK de ne romana dinivîsîn, çîroka dinivîsînin, pirtûk mirtûka me bez jê ku keçên din, keçên nû di nava PKK, di nava civaka Kurd de werin xapandin û tevlî PKK bibin. Pêwîst li hemberî van jinên ku niha di nava PKK de ne û derew xapandinê dikin û dixwazin hîna agirê xapandina PKK bi êzingên nû keçên ciwan werin xapandin berdewam dikin. Pêwîstî li hemberî wan ev kesên ku ji dev ji PKK berdane xwedî helwestên însanî, exlaqî, şoreşgerî, rewşenbîrî, nivîskarî, xwedî helwestên bi vî rengî bin. Tiştekî gelekî kêfa me anî ku min dît jineke Kurd rojekî ji roja di nava PKK de bû bi navê kod jî be. Roj wê bê wê bi navê xwe eşkere jî binivîsîne. Xwedî pirtûkekî bi vî rengî gelek spas ji bo wê, gelek silav ji bo wê, ji bo cesareta wê, ji bo helwesta wê û ji bo ev pirtûka wê gelek spas ji bo kesê ku bûn piştgir û alîgir ku ev pirtûka hanê derkeve. Gelek spas ji bo weşanxaneya Doz ku derfet û delêv vedike ji bo
يعني چاپکردن و بەڵاوکردنên pirtûkên rexne li hemberî rêxistinapekekê û helwestên rêxistinapekekê ku zererekî gelekî mezin gihandî civaka Kurd, jina Kurd, zarokê Kurd, mêrê Kurd bi tevahî pekeke rêxistinekî bi vî rengî ye ku gelek yani êş û jan gihandiye dayîka, jina, keça, xorta îdî dem hatiye ku tevgerekî rexneyî, rewşenbîrî pir xurt li hemberî vê rêxistina dîrok û rojeva vê rêxistina dest pê bike. Ez hêvî dikim ku ev kesên ku nava jina fekekê derketine û li malê xwe rûniştine û dibêjin çi ji me lazim e me çima serê xwe bêşînin bibin xwedî helwestên wekî vê şoreşgera hanê ku hat rojkî ji roj re em jî wekû em hatibûn xapandin lê dema çavê me ro mejiyê me mero ji xapandinê şiyar dibe pêwîst zimanê mirov bileve pênûsa mirov dest pê bike gotinê mirov û helwesta mirov bigê ji her kesî. Gelek spas ji bo vê keda te ji bo hewldana te şoreşgera rasteqîne tu yê a ku tu niha van pirtûkên ha diyarî civaka Kurd dike diyarî dîroka Kurd dike gelek spas ji bo te. Ez hêvî dikim ev rexneyên han ev nirxandinên han madê apoçiya tirşnekê li ser dilê wan wilo xweş bi em li vir dikin dumahiya vê xelekê heta hefteyekî din xelekekî din di nava xêr û xweşî û azadiyê de bimînin.